Vršići čekaju u finalu. Nažalost, ovi moji rezani ne znaju ništa, nastavimo samo glavom. Zato smo u prvom kolu ispali. Dobro nam došao iz Amerike Ivo Citanović Ike. Dečko je se vratio u svoj rodni kraj. Pozdrav za novog kuma. Odmah poslije finala idemo sa trećim kolom. Prva utakmica trećeg kola Čančari Vršići, druga utakmica po Usorje Erezi. Pozdravamo Ivu Pranjića, trenera NK Pousorja. Dečko je se morio ovih dana, dobro nam došao u rodni kraj Ivo. Vršići, evo i probudi se, došli su nakon ovih fešti, čišćenja terena. Tamo kod Nemce Blaža. Ne, tako. Idete u školu? Također pozdravljamo Anto Kovačevića Zajera koji je se danas oprostio od svoje ekipe NK Pousorja, ali on je tu duševno i moralno s njima. I svaka Krčevina klub će također da bude s nama. Recite nešto za večernji list iz Erejza. Dragi Rezani. I ništa od nas. Ništa od nas. Nemojte sjeti više drva sa šeljaka. Tako ga ti ima. Jaki da!